Diffuse Circuit House along Karbi Anglong discipline Pherang ke amai ke pha West Karbi Anglong District discipline Pherang ke amai ke pha KSA Lamding Road asai Hemalong join leadership training ke padopon Kardom ada berta long beneli berta than bang thare harmony ben non bertang ton pen arjik tha Karbi Anglong discipline diffuse circuit house along Preexam government scheme kedeng pontang abuthang preni phai thong cap arni Pherang ke amai ke pha aberta Kar news along Pherang ke pen berta nang pale Pherang ke amai along Karbi Anglong DC Miridul Kumar Mahanta pen chipai pupon amai along additional DC Junmuni Sunwal lapen Preexam government asai kamatum chetong dun Pherang ke amai along DC Miridul Kumar Mahanta pen Karbi Anglong along Surilila Krepli MP scheme lapen Surilila Kretrok MLA scheme pen non an kupipi asaisi ke klempon tangma Pherang ke amai long paklang pon lapen lapu Preexam asai campaign lake Department of Health and Family Welfare PHE Rural PWD Building Division DRDA lapen Social Welfare asai kamatum pen methang report chepaklang dun renti কামৰ ওপৰত আজি প্ৰতিয়ন্তা দিছোঁ আপোনালোকৰ আগত আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে আমি এইখন চৰকাৰ বা আমাৰ দিল্লীত থকা চৰকাৰ যথেষ্ট ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিছে এই কি কৰিছোঁ আমি সেইখিনি আপোনালোকক প্ৰতিয়ন্তা কৰিছোঁ যোৱা 4টা বছৰ আৰু যোৱা 2 বছৰ যিখিনি ইয়াত এই বিভাগীয় মুৰব্বীসকলক প্ৰকাশ কৰিলে সেইখিনিলৈ আপুনি সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে নে কামখিনি যিমানখিনি তেওঁলোকে প্ৰতিয়ন দাঙি ধৰিছে নহয় আমি চব কাম যেতিয়া হয় কাম শেষ নহ'লেতো আপুনি ক'ব নোৱাৰে কামটো হৈ গ'ল বুলি যিহেতু গোটেই যেনেধৰণে গৈ আছে সেইটো ঠিকে গৈ আছে কিছু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জানে বতৰে বেঘানি দিয়ে জুন জুলাই মাহত কাম কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে অলপ হয়তো দেৰি হৈছে কিন্তু আমি গন্তব্যস্থানত নিশ্চয় উপনীত হ'ম West Karbi Anglong District Administrative Ahin pen preni phai thong kep rai si arni tilipli apor pen DC conference hall along Pherang ke amai ke padopon berta Kar news Pherang ke hondor kro pen berta nang pale Pherang ke amai ke padopon laki kidam tang aningkan hini aprang pen Preexam Central Scheme High Hoi ke pangcheng pontang angbong kupipc kichun che lapen kupipi SKMC non an kedeng pon bom aputhak rada phan ke pangdak ponji aphansi ke padopon Pherang ke amai long Preexam asai kamasai ki etum aphanta hang FC sai kamahin pen kupipi asai si kedeng pon bom lapen kichun che aputhak DC digjuti hajurka pen Karjupon pado anparta aduyai hoi aputhak kajarekom nangji aputhak administrative pen kiun an klempon lo lasi bangso long rada tumpenta akacherap kachetudun kenang sot pusi DC pen junuri West Karbi Anglong District Chinthong Block ke parlo angkang Socheng constituency arada tumaphan prene phaithong kep arni Hamren Chinthong Block asai Hemalong Sohit Kusa Konwar Sarbajanin Pridha Pension Scheme arling ke sara tumaphan Panongsi men ka che thap aluk Karbi Anglong Autonomous Council EM Rupsing Teron ahin pen Keron ke pangcheng pon aberta nangle Pension along men ka che thap dun edji aphan anutin akesar abang phubang phia tumaphan sitame than pachini mexi kewangji Phaikuni ni phaisir kep arni an men ka che thap awar sai long ponji an parta bangso men ka che thap pon alo bang thong kep arne kesa abang pu bang phia tuma phan pi pajir pon po achiklo jonwang sita pharohini ra phokep long pon verji puta bangso lo keron pon amai long em rupsing teron pen lamthe jai la bangso amai long sochen VDC chairman Roman Pator Lapen BJP asai phu Muniram teron atum tache tong dun KSA Lamding Road asai hem along preni pai thong kep pen ni pai thong kep rai si arni an join leadership training camp ke badopon aberta kat news asai hem along berta nangle ASDC pen chenglok song cricket homa song atum pen hemprek ke palong jia phan lamthe kache pocha amai ke padopon laso amai lo MP barim Dr. Jayanta Rongpi Ruby Kumar Phangcho KNCA pen Protima Inghipi CBI ML Aisa KSA SYC SYJ RYA pen chenglok ongdung atum chetong dun koson si songke pang tang nang jima lahai aputhak chingwai chingsai pon si mai mesen pen pachun pon kadukawe bang pharo hinira bang pho abang phu bang phiatum labang so ajai megalong chetong dun non malong so porhan bertamu ton poneksina
Gopili Family Restaurant, a fine dining restaurant, the most flavorable and exciting meals made with passion. Ethnic cuisine like Indian tandoori, Chinese, Pan-Asian and Karbi kitchen. Special food items like seafood dishes, fish and prawns are served. Pork special like barbecue pork spare ribs and Northeast style pork curry. Wait, not only this. Durga Puja special buffet starts from 17th and valid till 19th of October 2018. Also, the restaurant does catering order for parties, events, wedding, etc. It also offers free home delivery services. Distance and minimum order. Within 2 kilometers, rupees 500, 2 to 5 kilometers, 700, and 7 to 10 kilometers, rupees 2,500. For queries and services, contact at 6901312934 or 6901312930. Gopili Family Restaurant, 4th floor, HRSA Complex, Dharamnala Road, Diffu, near Bazar, India. Big sale! Up to 20% off on baby wear, 5% off on grocery items and 6% off on beauty and personal care. Also special Durga Puja offer on ladies and gents wear. To avail this opportunity, step in Saraswati Superstore right now. Home delivery services are available within 3 kilometers radius of Diffu. For more details and services, please contact at 70024 56806 or 9957 537019. Saraswati Superstore, MS Hans Enterprise, near Mamta Pharmacy, Diffu Main Market. Hurry up! Hero Company gives you a beautiful opportunity to have any kind of scooty or bike with the best help of easy loan facility. Also, it will be covered up with best driving comfort, best mileage, easy spot finance, best looks, etc. Service accessories and spare parts are available here. Please contact nearest authorized dealer. SMV Motors, opposite of DIG Bungalow, Diffu Manje Road, Karbi Anglong, Diffu. For more queries, please contact 9613731109 or 9101147818. J&J Mandu has come to twist your taste with ethnic traditional dishes, noodles, rice, main course, beverages, soups and many more. A restaurant that makes you feel alive and energized. You can be out there enjoying the things you love. Parties like wedding parties and birthday parties are also taken up. On any occasion, the order must be given at earliest time. For more queries, please contact 9435 925 116. J&J Amandu, Diffu Karbi Anglong Birla, near Bharat Petrol Pump. A family restaurant, a part of your family. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit aduk Thelua Kreng Chitronola Ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Turkimi outlet opposite LDRB Diffu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc.
10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Dinamu piputat bertalong bangtulo India adet pi along preni phai thongkebra isi arni pharoi sira plikebra ketom angdeng Sardar Vallabhbhai Patel amang ke thek arni along pacheton dunsi run for unity aja mekedeng pon asondak thaksi baithalang sorong supi along ta kepaman pon aberta kadnus pherang ke jason hi pen berta na pale Pharoi sira plikebra ke thom angdeng Sardar Vallabhbhai Patel mahang ke thek arni along pacheton dunsi India dang pi along run for unity ajai mekke pado pon ason thak thaksi West Karbi Anglong Bharatiya Janata Party atumben baithalang sorong supi along run for unity ajai mekke pamandun baithalang su BJP asa hemalong Adaba por pen WKADC BJP amai phu Arun Terang la pen 20 number baithalang su MLA Dr Mansing Rong pia tumpen flag off si jamek pangcheng pon দেশৰ মানে জাগাৰ পৰা মানে সুখে পিনে পৰা হৈ গৈছে এই গুৱাহাটী বনোৱা কাৰণ মানে এই চৰ্দাৰ বল্লভভাই পাটেলক নাম দিছিলে আইৰন মেন লোহ পুৰুষ এইটোহে মানে এটা চিম্বলিক হিচাপে কৈছোঁ আৰু এই যেন মানে আমি এই সকলোৱে মানে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰোঁ আৰু এই একতাটো এতিয়া আমি ভাৰতত মানে নাছিবে ক'বলৈ গ'লে কাৰ্বি আংলঙত এক্সক্লুডেড পাৰ্চলি এক্সক্লুডেড এৰিয়া আছিলে Labang soja meglong SC Morcha Kisan Morcha pen chenglong BJP asong along klem bang pubang phia tum do anta chitong dun se RDP dun Samteng Choiling Gumpa Association Karbi Anglong District Golaghat District Lepen Nagaland Dimapur District Kethom Atum Chelangsi Prene Phai Thongkebra isi arni Ada porphai narkep porpen Balipathar along kedo Buddhist Mandir along Sirkep Angdeng United Larhabad Duichen Karchu Asai Kedeng Adaba porpen Buddhist Arnama Phan Kardom Kardir Sai Pado de Rapi Porphai Keba porpen Langki Sukijun Apithu Porphai Kresia porpen Isirada Maipi Paman Ponlo Tirika Mamaya Maipi Bir Bahadur Lama Pen Kichaphan Phupana Mailong Purba Moktan Ben Kinasor Lam Lapen Aluhi ke Pachinia Por Enlo Aluhi Aman Pe Chief Advisor Lama Amrit Thokar Lama Himal Moktan Lama Pasang Yanjan Lama Pasang Thing Lama Dawa Thing Man Bahadur Tamang Lapen ke Thigiding Sorkari Gangbra Tum Chitong Dun Mailong Lama Tum Buddhist Arnama Phan ke Kroyatum Angbong Ningkan Isipen Ipong Chingrum Pen Karchu Lapenan Parta Chithan Chipare ke Kropami Ji Lapen ke Toke Thaka Huelam Chithan Chimum Ponsi Nerlosuni Amai Mesening Samjin Pensi Pachun Ponlo যেতিয়া নেকি ভগৱান বুদ্ধ জন্ম হৈছিলে তাৰপিছত তেওঁ আমাৰ এই মানৱ জাতিৰ উদ্ধাৰৰ কাৰণে তেওঁ যিটো তপস্যা কৰিছিলে তপস্যা কৰাৰ পাছত তেওঁ যেতিয়া নেকি জ্ঞান প্ৰাপ্ত কৰিলে তেওঁ যিদিনাকে আজিৰ দিনাখনকে তেওঁ এই আমাৰ পৃথিৱীত আকৌ উভতাই ঘূৰি আহিছিলে সেই দিনটোকে এই প্ৰগ্ৰামটোক লাভক দুজন কাৰ্যক্ৰম হিচাপে আমি সকলো মহানুবৌদ্ধ বৌদ্ধ ধৰ্ম অৱলম্বীসকলে ইয়াক উদযাপন কৰি আহিছে Nihang Donsuri Organizing Committee Atumpen Patir Piponsi Surini Lakrinar Cap Anikan Apharmar Kecensi Angdek Donsuri MEC Cup Football Tournament Nonankeli Jipai Koni Achiklo Nipai Kresia Pen Nipai Inkora Troxy Arnian Kipaman Ponji Abirta Prenipai Thongkebra isi Arni Katnis Perangke Bokozan Pen Birta Nang Pale Nihang Donsuri Pathwa Club MSC Cup Football Tournament ki paman Ponjia Dimalong Karbi Anglong Tournament Council EM Jagat Singh Ingti Kahumridam Along li Kahumridam Mahut Subcommittee Tuma Phan Phai Kuni ni Phai ECR ni Pen Sai do anta ke claim Ponjia Phan Pachini Tekang ke bang je Phai Kuni ni Phai Inkora Troxy Arni Cultural Troops Sitame Pado Ponji Puta Pachini Cultural Troops ke paman Ponjia Long Rock Band Christian Teron Pen Check Lock Pen An ke Chopapon a Cultural Troops Atum Pen Bangso Arni Along Chitong Dunji Pusi Birta Riptun Long Ada berita bang lapan sekarang telepon iklan demi thakme kurbang tu.